Su dillo país des costalaces de vigor d'empuei calque meses. Eles su de curiuses, su de collectaires, de cercaires de memoria. Un equipo de 6 personas sembo aital d'ustal en ustal pausa questiu escuta responso e enregistra la paraula plaviu in caro dels ainats. Uei senza inchiste su previsto aval e las questiu viru alentur de l'istoria, la societat, lo territori e la lengua. L'associació Nosaus de Vigor, que havíeu organitzat hi ha 2 anys a Tarbo, una formació de col·lectaire imprevisiu d'aquella operació, s'equipet en material càmera sun muntats. L'homenaire e l'iniciatiu de tot això Fabrici Bernissa ha menat amb ell una de les nostres equipes, història de nos fa partejar aquells moments íntims, unics e claufits d'humanitat. Benazet Rous e Jean-Luc Pigneux. C'est aqui o qui la bat de l'arroz, et ainsi comme à la limite entre Bouille et Péruy. Aqui o qui a Jeanne, aqui o qui pour Marcel, bon, llibertat que au cap du moment qu'on arrive a conèixer cada persona, que arribem també a conèixer el nom de totes les maidures, les parcel·les même de terra, els quartiers que coneixem tot això, que hi havia familiaritat. En fet, que són homes, que homes i dones, que allò que m'aprenen a viure, que que travessava de manera de bater així. Em van dir que la gent de qui vols filmar hem d'abordar el tema de qui has de veure. Que l'has déjà filmat aquella gent o no? Oui, tu vois. Que m'hem filmat qualque de iaca e aquí ho també que ha reflexit sul tema. Per mi plus c'est au carré sur l'histoire et le cache-tête que va caler à harmoniser aquí. Bon, voilà. Et tu, Emilia, la mairie de Marsac? Perché sarà aperto lo 10 che arriva. Bon, mais quand déjà matin? Oh. Voilà. Et bien, bon travail, bonne continuation. Là, on va rester combien de temps à peu près? Le mec, on lui demande, bon, alors, Julien, c'était qui? Bon, il va raconter, ouais, Julien, c'était mon grand-père, papa Pim, papa Pam. Al país de Costalats hi ha 5 cantus e de vilazzot com aquest nomenat Lucastera. Uei s'han col·lectats i serau realitzat en su a la meitat, a cada cop un enquisto linguistico e un questionari etnogràfic que porta sull'història, el territori, la llengua e la societat. És aquí, del costat de Soleillac, que vivió lo Pelot. A la vet, que vam discutar d'aquest personatge famós aquí, que n'hi ha un cèlebre, sí. Pelot, he vist el Pelot que parava lo riche d'allà o parava. Donc arribant dit d'uno. D'uno, oui. Oui, tot el monde que respectava. E tot el monde que no ve por. Que era de Soriac. Però hi ha de Soriac, que ho hega a Soriac. Que ho hega per retreso a Soriac, tu l'ho già recuperato. Quero dire a la sua poco, Ancora quero dire che tipo, Non è pas fred? No, no, è freddo, no, no. Pas un che umida qui vuole tenere. No, no, no. Se la scena, regarde, tu sei domanda che si vuole fare. E quando arrivava la grelo, che è un? Quando arrivava la grelo, che n'è che allumava un cierge. Di la Maidù, che allumava un cierge. Après che gli cavano, che da Rameo, che aveva menati del Rameo, també. Aveva che gli cavano il branco d'imperdut, a caro pesto. E che gli cavano il branco alla borda della facca, da facca nuiten, che l'urante chi caiuse, da facca che usa lui che apre. Che è calato in mascia? Come? Lo legume d'estiu, che sei a che costat,
E lo legume di guerra l'altro costato per la terra che mi è cauto di capanarro, per di capachiu, la terra che mi è freddo, e mi è fresco, aveva l'estiu, lo legume che arriva in meglio, e più c'è da carrudà, e una rudà che arriva in placche. La scena assim, caueu como amigo domingo. Lo pelopor che aveva in resto, quando sapeva di diventare pelopor, e di spelucare un miglior, che hanno spelucato, andava alla grande, abbiamo quello che avevo spelucato che la cudina, tutte coppe, come finché lontane, che ha 50 anni. Et on va les regarder par là. Che avevo passé tournant la castagne, tanto era pas passé tout sang. Ça c'est bon, hein. Tu veux le remettre là, 18 à peu près. 15 secondes, ça dure à peu près. La méthode qui a deixé arriver la causa melhor. Et la personne de la deixa parlar de menadia ten de silêncio, sabe? Então arriva o discurso. Et la personne que va dire ce que va tratar, que va parler du sujet de qui meglio de parler. Che è mondo. Che è mondo, Ils sont vaches, quoi. Oui. Bah, c'est à Cabo. Il y a une souterraine, t'as vu? Ah oui, il souterrain. Qui partit de Castet, Ninco Termes, Ninco Tuvine de Montfort. Et où on passe ça? Ouais, che passavo des empese e Castet, attraversar tots els bosques e muntar a terme Ninco Ragleiso. Magari mai era nascido in 1869, alla volta che ero Hetawani. Anem bé de monde, a casa suo, et à quoi bon qui sont partis, c'est à quoi qui est caucarenque. Quand partim de la maison, après avoir parlé deux heures à cops, que nous sentíem pla contents d'avoir aquest escanvi de bête. Bon. Tu vas plat? À la bête Gouillat, comment vous appelez? André, un Roger che vuoi. E le nom de la Maïdou, che E Roger mi scaperavano quando avevano i nomi a un Silvestre. E a fare tutta la Maïdou, avevano il subriche. Quand eras petit, che vuol dire de la camo crudo? Io, che era un po' il mondo della vera. La camo crudo, adesso che famiglia la camo crudo. E lo ramponò, t'avè? Lo rompono, la brucia, t'avè? Che io avevo due scene che io in hau, due vieille Maïdou, e via segnuan, tutt'an, che fottevano la hauero, au contraven. Comunque che io, la brucia venga rampai. E la vet? E la vet si pa, prego, che entrava in pae? Poi passa un pa. Bom, che vamos restar aqui ou que torneremo a prendere ao teu momento? O se va, io. O che sempre riprenderà a parlare, tinha più. Sì, che vamos parlare. Tinha più di tertino. Tout aquel sabia que los urros de col·lectats se rouleu a la disposició del public. Se su gagnats un premi del Ministeri de la Cultura per la meso e linea de documents, un siti internet esamant de dubri, on se trobareu 200 trosses sonor e un vintenat de video, un omeno d'enciclopedia que despasso l'uten. Che hi ha eu senza, che prestit, che so che van dire del mondo, la parola del mondo, qui est de tout aquel biscuit, de toute aquella esperienza accumulata. E donc van baia u obertat, qui è la lu obertat, mais qui è sempre u obertat a prendre en compte. La veritat d'aquells ancians que se pot tornar a trobar donc sus aquel siti internet, lo de la Colo de Fabrici Bernissa, si ancora us interessa, denota també que l'equipo de Fabrici cerca d'aquesto passa una altra persona per a dutzafa de col·lectats sul terreny, vos podeu entresenyar també sul siti internet.